administration at this moment. Nataka tuwe tayari kumkaribisha mnenaji wa siku ya leo. Tabe tayari kumwaligania murali bwiri tukirigaria lero. Nitendo kunyuri mwancho mo tegererio tutegerete witira radio vuna wana 2.0 FM. Ndio tukwata witira se nsemo ya online at YouTube channel yetu Vuna TV. Ndio tukwata live Facebook at radio vuna wana 2.0 FM. Ibatugenderete no sasima live korose kanisa ya Bomariba Full Gospel Churches of Kenya. Ase tukunyana kuba tuko seseni wa radio vuna wana 2.0 FM ndi tukoria lero na watu wachakile omwaka ase kanisa ya Bomariba Full Gospel Churches of Kenya. Batata tuni go mpiyeye mo lafto mwarigani umurandia chinsa mune chiga chaboro. Edwin Rumunga tumwarigani murandia senchira ya bene kilima. Okay, akili litwate baba yewe mwenye devotion ye mami ya leo. Mwalimu mwenye akitwate ngere mai. Mwalimu mwenye devotion ye mami ya leo. No murandia teba. Maria tao. Korpo Steven wano tu. Murandia teba kwa Yesu kilima tona kuebacha bacha. Okay. Devotion bono. Devotion ya nge chinsa irenga. Saa 12. Morio ikera. Devotion ye mami ya leo. Kitwara kwanera. Right, kitwara kwanera. The God of Bomariba. Nyasao rolioyo. Nyasao Bomariba. Nyasao kioyo. Asa mange mategerera devotion. Tani waigo? Asa mange mategerera devotion. Tumuinue 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 Mwinue Yesu Bwana. Hiyo ilikuwa kionjo. Sasa tuende. Okay? Tumuinue tumuinue Yes,
chosanga kurase Pastor Bishop Josephat Oyaro korubaiga sekansa ya Mariba Full Gospel Churches of Kenya manchoma tegereri haseri ngali tukeliga leo. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaitika kama wale watu wako kanisani, wanaabudu, wanasifu, wanamuinua Bwana Mungu wao, wanamfurahia na wanampenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mara nyingine tena tumepata nafasi ili tulisikie neno la Mungu. Lakini kabla ya hapo baadaye kidogo waambia maneno mengine yatakayoendelea. Na unajua nini? Tuko live, tuko kwa radio kwa sasa. Ningependa kukuambia neno moja ambalo labda mambo mengine kwako yanaweza kuwa mageni. Naweza kuwa mambo usiyoweza kuyazoea. Mara unaambiwa twende kwa YouTube, mara Facebook, mara WhatsApp, mara Instagram, mara LinkedIn, mara Imo ama kitu kama hicho. Kitu cha kwanza ambacho ningetaka nikuambie kuhusu maneno kama haya ni kwamba kule nilipokuwa kwenye mafunzo kule Arusha, Tanzania, mojawapo ya mambo ambayo kanisa linazingatia kuyafanya ni kutumia vyombo, ni kutumia media kuhubiri Injili, kuwafikia wengine kwa njia ya vyombo vya habari, kwa njia ya media, ili tukaweza kufika kwa watu wengine ambao hatujawafikia. Uliona hivi muda mfupi tu ama miezi michache iliyopita kwamba ilikuwa inabidi watu wahubiri online kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Kwa sababu hiyo watu wengine walichanganyikiwa, walifurugikiwa, hawakuelewa wanaweza kufanya kitu gani. Kwa njia hiyo ndio sababu ambayo tunafanya mambo kama haya. Kila mtu ikiwezekana, nasema kila mtu ikiwezekana awe anajua kutumia vitu kama hizo, Facebook, YouTube na maneno mengine. By the way, niliambia wapi nani Thomas Mbona ako hapa. Mbona ndiye ule tulifanya nini ile? Sasa nina TV yangu. Unajua nina TV yangu ila tu amuichui. Sasa huichui kwamba nina TV mpaka umesubscribe, mpaka umeambiwa. Hata nikiuliza hapa mama watoto, nimuulize mama watoto najua kwamba nina TV, atasema hajui. Watoto wangu huwa wanaangalia sana maneno kwa YouTube na vitu zingine. Kuna vitu hapo vinaitwa TikTok. Kuna mambo hapo amangana mangi ari gabo aseibo ege ntubune ngengere toko korabono no kowa abantu baramugitie ase amangana gutumia media asogokora ebintu binde tuwana nyebuya bane ngabagete ngotera igo ege toko korabono gaiga na kyo kibwene tenko okay ti toko genda school ofundishe ndogana tegokora alafu ikiwe karansi tonyara ogekora ono igo igasi yuge ko babusa nande tebetsikende igo ebinto to korabono na bande dunia iko mbioni na kile gento yako genda ase chimbero chinene ase ukero muntu na kile ngaki lazima towe twebangire chinsa charanke onakuwa na igoro ya commitment. Alafu bado naongobera gao riri ngotware korora hatua kadhaa ambazo mtu ama umubwati Kristo Yesu agoeta n'injira akoirana gose injira umubwati Kristo bitangani twarora amanganaria arengiga Petro akamubwati Kristo asobware eliakabere obwale buliye bukagera okubwatana nere bukabagekana ase ibotachiti koba umubwati yo ekinsa kyonsi eliya gatatu okwena kwaye gokaburukana
ekiagera aburukanire naende ne ekundie nao esababu asabwerete kogenda nase alegochia amorore Yesu monenoye ararekerege koba onyo gukwana nere lakini akamotiga asebo kwegena kwayo kabukana agasinywa egenta okora mwisho wa mambo yote omuloloria bwate bwoko mwatura Yesu bwoko mubwate Kristo bwoko genda nere bwoko menya nere bwoko banere asara benere abo ogasira ose ukaba na bwoko mokana omwali yakamukana na injoyo na tiani lengo timoko mosacha boli oyo timo manyeti asaiga kara kwanira yonsi etuoni ekabuga mwenye wete ketamata etuoni ekabuga ono igaiga toligere libono kuna kanga bwana letokora kuna bwana letokora abotwali ngosome bitabu bingi sana na nabo igaiga tuwatege sunte ege kuyane likira ma dieta make na ege ndokelingo tumia gorandi na chiri gotaba kana nyori rumuriro toyo gowano atingo nyara obetumia okoranda sabe osen tumia tosh oligere liga asa nige sunde kenene kita na bato beta lakini ndio bono chokire mbuya suwo lingana nya sae oligonte waiga na akereto kugenda naye limo aselimo asama nganaye umaye tenige tongo kwana na kerokyo ose oyolengo kwanera naye obo imabwao ngukwanera naye moyene ngukwana naye taliyonde tali monto lete ngotebe tali olio totegererete weka lakini ngotebe totegererete aserejo ende ntebe oyo igaranse tega ere otegererete na inde ondoche yani otegererete onyibwete na inde ondigerete na otegererete na onyibwete lakini tandochi ngento beko mojana ndio gili anelioka lakini ayaga ondigerete na inde ondoche kuna mukwana bono ase egetabu ekige korokunga kya egetabu kya Yohana eyemo emeronge 3:5 nemo wege meronge 3 ama wege meronge 5 nemo ama kana nara ekerengo kwera mangana na bonta asome keregento ase ngejo yechinza lakini ntegete to bwa tele ngane ejo yakororo litukogete iga yese karagotara akaumera kwa murabande babere akabarangeria lakini ase faida ya itabanyene tosome ndoge linganeyo Yohana emeronge 3:5 koike emeronge 5 neyemo nabatebi ntoli basoma mangana yonsi batakosoma make tafadhali gakwa nyolile tena limolioka ikiagera ningani okonya kwao egere osome amona nche Yohana yemo emeronge 3:5 asobe kila lingana liliko lilia na wango batebenga tigira gao tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama na onye nilimwali ngekonyara twali gutwara monta obaire mike wana rende kobogoletie mike otatwara buku ayegorega asioka yasomba kochiese bwenete kobera Yohana 1:35. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea. Akasema, "Tazama, mwana kondoo wa Mungu." Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena. Wakamfuata Yesu. basi hapo tu ama okay hebu soma hii inayofuata Wakamfuata Yesu. 38. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, "Mnatafuta nini?" Wakamwambia, "Rabi," manake mwalimu, "unakaa wapi?" Akawaambia, "Njooni
nanyi mtaona. Basi hapo tu. Rafiki yangu mwasanione Yesu iganchete gukora obusani n'obuiri n'abantu bali barenge angenere iganchete koba ange n'abantu naindo okobange kwaye n'abantu alente abange asare atumia abantu abo bake balente abange asare nakie ekera roje Yohana bose Yohana muroje nere boro y'abantu akabatebenga ligere lyoya edine manu ya ngondi ya Nyasaye eye kurusha ebibyense aboro kibuba liba Yohana kwanza iko balenga ba Yohana bakaibo okukwanabo bakayibunga oyo byolenero rabo muya ekyagala oyo roto musyemeire no yole nerega ase gobono toboti goyo togende aso yoyo kurusha ebibyense egero bono bakaboria bose Yesu akababori na kiere na kimwara na kimutagete haro bakamatebe na bono odotagete tokubwati torora somenyete wose torora sokogena odotagete tobe amo naye odotogende naye asobosha na intuno odotagete kogena asego level intangani ya commitment incho morore incho morore ikera ba dagete ko manyana iyo menyete kayochi kayoko kayokora ngiyoko badali incho mweka moje korora asego incho morore yomo ndigata bana incho morore mondo dali ukwara ya kama matari no mo besa igaro mo ko eta no yotaria inchora inchibara ya korora oyo oboroki obasiemere bigereria oyo korwaria nere manu ya mwana ya Nyasaye eye korusiri byanse banyabunandega oyo yana kubatari tingwa na tugotubama asege atokyaye nsibore na news siboro no ne kamba esibete lya tokyaye oyo no mwachero sana oyo no munyangurumono oyo ne rotomino na Nyasaye oyo tomino na Nyasaye ekara bantu bali bakikora babere bakomobori ine na igure okukwanuga na Yesu nebe kakwane mwatele ndobanjire temba ngana Yesu na yengo batebera nchewo tale boita bakere ndo hivi anatale bakora kende gyonsi asenge ndio kiabango korukere igabo kwana kwa mpango akole kwa mpango na kile ndio cha yake anakoenda asoko manyekana tali asoko basukana ona kale ba bolile ba manyire ngo yinere manu ya ngondi eye kurusire byense ba manyire batele wona na tongo bwati lakini tutara mbwati kelima tikatora manyana na yagocha ande micho ya ande yeye akabole wana yoko yenda akabatali nchumara incho modoteyo otagete como bwati Yesu otatagete como Yesu akoge nakia lete Yesu akatelewa rokuba yeye timoi chana sichingoro cheyo igora se nyumba ya tata kororo manyo wonge anje wona gani ndimbi na achire ndiko baraseria sisi moji kwa bene era senkoba na indungobeo mbako wabata mubwateti mbako wabata nchete ko mubwati ase ko menye na Yesu na kororo yabaye na korashi urishaye lazima bwanje korenda orore iga abasani baitabange iko bateremeza abasani babo omanyete simane tose no yonde ni omanyete na no ibwete no mo batere ekeme ndomo batere Yohana na lenge na boro kibubali no yena bo iko balenge basindo basende dayo labda na bwabu ekere ba alwete sale bakobwati Yesu iko batiketa Yohana toibo tiketa mbateo iko batiketa mo Yohana
igoba motigete ekyagera banyoni no muyabeta biyona banyoni no yoro bwatogima banyoni no yoro kwaberebe banyoni no yoro gosiyire biyabo bona no babo tigoyo mukoro oyore ko yabana nene nere wabwa chiyoyo asenze oyibora abantu babatyabayiga kidini kininge sense cyakire ekinde kigo saneka korwa cyasali korwa cyanga ndamashari omaye dabo bo Kristo ekuta dabo bo Kristo obo Kristo boito botokoro kwa lero tuliasi dini fulani watu wategete dini yaba Yahudi n'abasadukayo n'abaherodia n'amakabisi tukaanza kubwati Yesu tukamanya kurukwa Abakristo ekiagera kwanza igotwangeteriye itali tangani alafu tukanja kubwati yebona yakabere eyi yakabere eyi tangani neyele yarewa watebya kuno okora oikere Yesu eyi yakabere yawo watebya inchorore Yesu mwenye nero bukwana eyi ni yarewa kwakeraria obwatikeria onye taibo tokomorra Yesu eyi yakabere yawo watebya omwenye nero bukwana inchu orore Timoteo sentwe sore kanisa Nelitanan mbashete na Yohana igoba mutigete nemirimo yaye nama yaye ekyagero banyoni lebono oyomo nakyo makorokwa omutolia yani oyore goitira manyingaye egere bibe byense n'abantu byaberwe Yohana tare okorabo oyore okorabo Kristo Yesu nero goitira manyinga egere bikora yentoki byaberwe nakiko Yohana watatinga ligereya emanu yomoni ya Nyasaye eye kurusire byense egere bana netu kwana egere ngondi arikonye yebe kimwanso amanyinga alike goiteka narange kwabere bibe aseno nakyaba taberetinga oyo okukwaye igabo cha kwaberebe na indati bibe byonso haleluya nakimoro kitobato motori kwende nchiri yangana nakioro chindegeo kogesha aye ekero ko umuntu ndetse nale okuna hotel buno kubwatya buno ko mubwati una korobo yoye one kanisa andaito ukane nechimbu basegetsa Yesu ingatiga koba omusumba bw'abantu bare kanisa ile hata mimi njomo yene tiga koba omusumba onenche tani lazima Mungu atienche togende twese bwati Yesu togende mu yakaye tiga koba atienche mara nyingi tokore bintu byongo libibobe omuntu omuli aho batayibuno koliria ande muno ko mubwati onaro muri ayoko bwati omuli engere yo muri koraho muri onde amatokeo na rayaye matokeo na rayaye level 2 Mark 8:34 na 35. Level 1 come and see. Level 2 tuone. Mark 8:34 na 35. Neno la Bwana lasema hivi: akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na achikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Hebu soma Luka kwanza. Hebu tuone Luka kabla ya Mark. Hebu tuone Luka 5. Mstari wa kwanza tunateremka sana mpaka mstari wa 11, lakini mahali ambapo nagonga tu neno lile ambalo nalitamani usikie, hapo ndipo naachia, nitakwambia. Yes, Luka ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka
wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simon akamjibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simon Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simon. Yesu akawaambia Simon, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwanza tuliona first level ama level 1, come and see. Sasa wameona. Unasikia Biblia ilisema hivi, obe hebu kuya kwa naiga inchomorore ochire roche azaba kurwa chinswe bona babere banne nabana bamubwate abande babo ebukumwe bazabanga akarangira abashirika babo abantu bande barenge igaburoche oyo Petro ekereza kumutari yirawo shari akaye netro shoro ntata getei Petro amanye arole ntukiria batarati ngancho morore bona basoire roche oire ke ungachaye onye na bongo yokorukwa osoire samashe ubwatire chinzu chinyinge gachi bweke chinzu echi ebikwewa tebana ekero Simeoni aroraya akamuterebya monene karwa sende inche no monto omunyabebe na Yesu akamuteretari walioka oshangera chinga kyechi ntalete oonchora wono tori bachikobono rubibwe chinse ntalete wakoroje ko mu rubibwe abantu buna Petro atabetuwenga kyeya buna atabetubulirya nabona Yesu abatotebya lero onye wachie kwarorire bono ni ncho ntunyane mbwatie nkworokia mange wetana ele kwarorire bono. Level number 2, come and follow. Incho mbwati ntuyane basani bane aseri yetale monene Yesu egento kyoka ngenda okukurira galika igoro yokwerwa na gwetigana korobo ne mwenya sana igoro yokwerwa na gwetigana kwebeka somo nene
aye omugima nano matele no kote aye ebanje pali ntwe mimi igomba batabina aye buno muntu oli bwati aye buno muntu oli kore aye buno muntu oli ngare aye buno muntu oli nyore faida yali ngane aye buno muntu olese aye buno muntu asegedele Yesu Kristo ona weora otale temogende na kiromo pako yotali kogenda mkweli wa Yesu na tarajia mashirika bali bonsi tuntunyane ninga terati oyo renge angenere oyo renge tayari kumubwatia nera tarajia kurubono taleta kuonjora ora umurubi bw'abantu mkweli wa renge na Yakobo na Yohana basinto basebedale bonsi bakamubwati Yesu oyore anderea kumuruma wa Petro no arenge igaba abantu bane bono batu Mark editwane Mark 8:34 na 35. Mark Isara na Isato, Marko Isara na Isato. Yes. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia, mtu yeyote akitaka kumfuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Yaani njia nyingine Yesu anasema na wale watu. Yesu anasema aliwaita sasa makutano, si wale wale tu na wala sio tu wanafunzi wake, lakini ameombe urange ile abantu abange tali abao kuba yoboka tali abaye baliboka mayete, lakini urange ile abantu abange akabanza kubatebya moroja abantu abamukanzitera moroje obonge bwaino obongo bwaino tibo bangaina naye keremo kora muri abange igotari ngambu ya more, lakini gerete demokora neke onde bwensi oyo tarete ontunyana abo waliyo musalaba nyuma yaye antunyane onde bwensi tanda betanga muna mune bwensi bo waliyo musalaba yaye ontunye, lakini no onde bwensi alafu bako onde bwensi bona banze kumutunya oyomo asoyomo obwete na kero muntu unaibwa kane kanisa twensi torangito kolega seyamo twensi tali toiwete kerege ngerete twensi tali tomanyete asido korenda asenseye amadela abantu baro batatu tu balela batatu anda batatu bonsi kambaro kaba bisa akili babisa bejile mo mbalimbali omo bisoyo mo akoro ko kai dawa ko kai oyo tali wa tali lenga libiaye kile ndawa tali kile kia kile ndawa tali uro yao nekia kile ndawa tali uro yao mabwao nekia, lakini keki yao tali kero kia lengereti uro yao igalengereti yao bunara kwa asara ngana yama ya bado ndio kile ndo mateo, lakini tuko na pelo la sisi ndio shisa oyo no yoro wasaidie keki ya mokora, lakini keki ya mokora tayari kia mokora ne keki ya wasaidie abato morobelio mobe mamicha yao abasanya bande mubaza nabale tobaza abale mu atole amatukama tali abale baba tebeki ya ekere yo okonya go baba tebeki ya ekere kerawe asara asore faida asali kaina de numero mababe chino licha yake ndio shibo la koranya sake mwanzo naenda kai amanye tembuya ikiana raise Adam na borogeti linki na kieko ruweke mwanzo amanye tena ndio yeko ruweke mwanzo na kerekere moyo amanye ngaiteke
asibye bibego sasibye bibena ko bituba akamanya korento boli akarenta n'ekibando akarenta n'amayamba akarenta engano akayereka abo kanyitongyo umuriro yagarege mwanso byanjye na nyasa ako wale garara byanjye ibi akayibore oliyo nyete ngondi kimwanso yo kidachongora na usiku no yeye yara dansa yani ekoro ky'abantu babere kinga cy'ekimo bare abo muntu yomo isekoro ku Adam aise isakoro ku no wonse na bamura bo muntu yomo talibo lakini kero muntu akore bitu yaye toko nyimu kwa muna minutes ono yo orole ejo gidi kuranda se omanyirega kinganzogera nokia eleza na sense na watu tole na marabu hata kama ni ndugu yako babako mwanao mke wako au watoto wako wazazi au nani njia si moja abandi baro bakurandira nzabo abandi bagakara wana mwebukwana abandi baro bakorera nzabo n'abandi bakoreto abo gukorera nza ababisa babanza ibo batagite nayo erensa okorengere kwabo kobensa no kwaona yako barari nsa okoyi kwabo munakorensa nayo kwabo barari nsa ako okotaka kwabo munakoro kwanza andela isinsa no kwabo kobensa andela isianali nsa mutakwana wana ndege arabi yangiru akarolana onyeke mwanzokia nekiangwa egendo mukoro ko rusia kaisha kaibo onyeke mwanzokia yangiru akaisha ko ngakolendo ngakabo akaplan nao karusio akahatendri tukeli motoya ndebo no polisi lakini na ugate ibishire bilibiro na ngono noomere abachete ekera akomotere buno muntu umuya hana birengere bibya yebiya ebiya ebirengere yebiya ngwana dole twalisi mostambe egeswahili egento abwato yokoro kwa kain igabonendo kupila daba hila no moroberi omuntu abwate otari wazi yani otari maiso marore omoroberi akoroberi mebweka se koro yae aro yoko bebere batabamo koro ya mwanya wandere ngaimere bikinga bikinga umwikonya sana no kwa no mwana kinga bicyonse komanda bakagenda babo ikageti reka mandari ya suko jora nakibwale ko nyara na kalibini yokiri ya chirego ili anali ajire sa ngo chingo wacha na watende sengi pechi checho nibo chile chini na tunakimbizana nazo na chinsa chinga kichonse ngo chile mami cheto akamonjogera akamuita uliniga lega dui waiwera mone wa waiwere bale kolia komo nyina no yomo ise no yomo nande no ina mo wando wali bali michwaro oyo mokai no monene no uri ndo mama ibo tu basi ya tu mwana hata aya ndo ndoje ndoge ndega umo lakini amemua oyo no mubisa uwekora omusani omubisa uwekora asenge njota manyeti gerege ndo kugenda baba sakaye ona shaka ujui kilicho nyuma toko manya abantu berure asomo nene nabaleba sarendire wamesarenda hebu sema sarenda sema tena sarenda yani wamejitolea betu ekiromo salamu wabo wako mubati Yesu nyuma yaye hakuna uba sarenda ulima bwabo na kubobeka asomo nene yani bamanyirira kere ekere yakoba obu
boseni weito injira kole kere koma boruye mbere gotorire mbera kere koma corona nero lakini tuesende ndio somana tutoni kwa sengenjo yebi tobila sense twasale ndio mama tuabegira senya sai titoria bense yo kidia ito dirikora dance oliko henda iko incho that's a dark level bona salenda akane mwateje kwa na wafuasi wa Yesu pale na ndio maana hengo tena akane na kema tena akane ile ile sema kwa nenda ndio mate tosana ndio kama Mathayo 28 namalizia hapo 28 Mathayo 18 and 19 Mathayo 28 19 and 20 rather 19 and 20 samahani inasema hivi basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa ni level ya ngapi? Ya 4. Level hii inasema hivi, nendeni mkaongezeke. Nendeni mkaongezeke. Yesu akawaambia akisema kwamba sasa nimepewa mamlaka juu mbinguni. Nimepewa mamlaka na mamlaka hayo ninawapa ninyi. Kwa jina langu mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa watapata afya. Kwa jina langu mtakanyaga na kuharibu nguvu zote za yule mwovu. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi mpaka utimilifu wa wakati. Wapenzi katika Kristo Yesu, nendeni mkaongezeke. Sio kutoana, sio kupunguzana, ni kuongezana. Ole musani yo manwengo tene ndogo kwa. Ona ngobe mwabona ni mwenzi utayo kwirane. Genda momenteke. Genda momenteke. Cha kumwati Yesu mbuye mono. Cha nakurubo mabwa sale ogenda orole asante. Naindegero mubwati mbuye mono. Wasende hao mabwao iliyeteli atatali wakwe lakini naende genda momenteke. Obosoku sana. Chinza chonsi to kanisa nyomba. Chinza chonsi to le kanisa ibe. Chinza chonsi to kanisa sebinto. Toko le binto binde. Nale komanya. Chingu rejinale kego tunyiraga. Ikona nale kotebala ki. Tikangende mento montone. Ende tukoni nengende mento montone. Biwa aliyo. Shetani ukoro milia na ntolete unanga ugaiga. Wala nakuoko na koria. Ukona kutelera. Oko marambo genki. Marambo wakoraka uruega kuila pi. Uburuero ubo. Aserietari ya Yesu. Ila hoteba. Aserietari ya mubeka mwokaino. Igoraya barwele na warabo kwende. Endo hoteba ila. Ndangeniye. Shinga kinkorangeriwa. Tukoni koro kwa lero. Njemi maitabere. Mboro kiamu na mande mutana koro. Chinsa cheto shaire. Chinsa cheto shaire chakirense. Wada wantokora nime chinsa. Lakini mkore mba tewaiga. Incho orore. Tewa incho orore. Incho obuate. Incho
batie injo wewe genda momenteke sasa ni busara wana waso Asante sana mwanchoni wategereria somo sangamo na into kura live ugai gabo mali Full Gospel Churches of Kenya kete kwa kila bakonsi pimware ngemaga yemi tamo biyamono togwate Joseph Oboga sense moye kamera togwate Obuna Thomas sense moye machine na boigo Joseph Nyagaka na boigo ndogwate garia Ashile Muranga sense mokani kinga YouTube neroro boigo coordination togwate Levis Oboge na Samuel Mosa. Asante sana kwa sama kana magia rende nyoranga mtogendele kanisa baadaye asense mbele. Asante sana mwanchomo tekele tukenda sama kana magia senchira yubo yikira. Alright, bakere stop ya mare naende. Asante sana singi choko baba tekele ya baya. Mya mwana singi cho tochanga netuna kitwe na kare welo. Ani bare bare na ka tiba sundo ka sin che tanga kana era ko barore anna chile gorigere kamera na ko nyoro sundo ge aji gorigere kamera na ko nyoro igore tumun goba nombia ora ile ko igore tumun nombia tabiyo imare ndara ko anda de ko so usana wana kieke madai wana kieke. Asante sana singicho mai kirani onsi. Ono singicho totalite tukore kwa sense meya agara tutile some short programs chia kanisa chinyara kwa chipa ganira ndaite by introduceri a group ya Radio Vuna yo twa sangira monero kurumambia wikachinse chiga cha bono agare tinyara kaba topo gende kono lete Radio Vuna crew toche matugaiga agare bona tinyara kaba topo manikana wacha saba Kristo Antore ko gata na gaiga Joseph Nyagaka kama sobuna agare tinyara kaba topo gende rani biro bigende ye kanisa Levis Kogoge numero chegare Para zgana riganyo ya mama mbore Levis Okay, gaiga motuninde noyo moito Radio Vuna fraternity kwenye microphone hiyo tulikoje kama iwa sichi mic wenyewe nteringa nakarinje nalibagandu wango nyanega asiana okay, karibu sana Ashley Biamore Monya kondo Monya kongiwa yote ngiwe ko atwale ngekon wa kana ngambia mono na wategereria baya na na Kristo ya mure kubwati mure wasomi ngwe bintu bine chile ngwirenga tangani obyo tangani ni chumba roki ya kabere ono mtake temo kolega
mutige korara mutegerere munyure kimosomi sasa jengoro kungashire nyango tomuranga ebyenye bino byonsi pina birorire namarogo bari mubate smartphone bari mubate TV bakaba n'abanyana bari mubata ebijana kegoliye cyane mwende mubate bahoro kigende gukora kumwana baboroki buna TV edio buna munyerokia baboroki kigende gukora kumwana buna TV ibati mange digamba kirenga mbiamono umwako moya mwerende korona teraera. Okay, asante sana. Akiate bakorukwa. Asire. Alright. Proba Ashley Muranga arikubaga kurwa bo. Tege temorete ngori by the way. Orodi. Ngomona ete. Okay. Tete morete moralia oboturetera amangana yenko by the way lero nti mukibone waka abantu bengo yona ibare dimuki kai nangares dimuki waka Chelsea Liverpool. Okay. Bekamo kamo tomwarigani Joseph Obwoge Nyarikoba. Margo Obwoge Gaira. Seni parochi, bare ire, bare bago jete, bare babe ete, bare batare korora, kange bare ire kina no bago jete, itori kere. Okay, bare ngawamai, editari tangan naik kirega. Editari tangan. Dina dari tangan. Paling apa mai? Last year 2020. Narole keras ke ngangu buat ke. Narole keras ke mau para kari. Buat ke kiri ni tadi 2020. Asere tadi anak namai ngoroku Obwoge Jinyo. Aku buat rena Franco koyo majumo tadi. Mashabiki yangu yo maimole. Mashabiki yangu yo maimole. Mashabiki yangu yo maimole. Ngai wale, babu tak apa. Abago kuana wala bange, abago ata maboke wala bake. Okay. Goyo kiera nene, wale ngaba manya. Goyo kiera. Obe mamanya tiga baga. Awasai ngoyo kiera. Chelsea na Liverpool. Haya, pawa chaka Chelsea. Sasa wale wa Thomas Tuchel. Magagalo macho motelo mshambulizi Rudiger au mshambulizi. Akaweka katika jaribu la penalty expert George Filo. George na macho motelo. Akoroweka rawa chenje wingi malako na mara. Kaya abasa kumera goli Menama Lukaku. Haya wakachonyera kama kuna kitu mbele kwa kutoka jota chenje na kwa kumera Sadio Mane. Si Mohamed Salah.
ko bwa tambia mana Moses Serigo Malaika agachingo bibakaike asante sana nakyate bakorokwa Oboge ngaki all right asante sana ndio kama leta umuralionde umuralionde bahde naro bibachere murali naro bibachete mamondo bairande mamondo bairande ngomorigia es maroseri inchira ayo wajibwa manyomono maroseri inchira buyo cyo kuzama jinkoni mwana komora mwana komora nani tete kubana marieta ndio kwanele kuyeka karibu sana ba. Thank you. Aba malibabu ya mole. Mende chiku. Yes. Ya mole nani? Happy New Year. Again. Umateka roto chabuna aga to duara waswas. Umata waswas to duara. Mateka roto chirobo ko. Kawaraki. Tokura tigira mana moko yone noara. Wono wakera kwa nango kutire na gulo mondo ko batara kwa ne pipire ngene talibo yamona sana nchekoro kwa Samuel Mose mara kabane ko wili yes chekoro ko murali Samuel Mose kora to muro twingi ori kira ya Jumapili saa 1 mpaka saa 6 chabo tuko mara kabane ko mashabiki yale nduguni tuchakira mara kabane ko mashabiki kabisa tuchakira moko ndo chakira kwa mashabiki na boss bale olio tete ko bali sabi olio tete ko bali mo abe ko ko boss lakini ngo tete ko ki ko ko kilo madai ko bali sabi abantu para ko be ko ba ke simba olio na bande sengi ma ko ko de sondigo na obillo abantu wale ko na wale ga ko masabi abale mo kayo ni bate president ya pass ba bono tete kiro monto mchina machare ndio kuna mwa Chesimi kumodere kwake wana ko wali swali maambi pa sa ko wali na mbale ko kwate na ndiri swali kumodere kwake na ko wali ko wali mali ko wali waso mo ko mwa pasta ba ko wali kumodere ko wali na ndiri swali ga ko rani na baba nyoro mo mba ko mani ayo mwaka kisimu ngabo wewe na leo ndio tekero monta kwa ni wewe sikali chama kwa ni mulika sobo mulika ba ina basani Mosikoto okora mokoreki mwondore kabisa na ino wa mashabiki to barejese kabisa kina makesi mali motobwati iga bono ndete ko mashabiki aso bongo umuntu akora na chingoro maliba yes chingoro keboje chingoro nyonya kawo bosi pi mwebule asengi ndika bile ine yote kabisa musigete pasa na ero koreki na ero ranga bantu bane bansi ndali ko sawa mukora na kino nengo bi ine no ko bali shabiki yes no wale kwa tebe amashabiki tuanze wa mashabiki pia kuna sana wayo moko yonero na kiego la leo na acha alitanga nanya uchazi ngo yuko sege kana kigira mae lakini aro leo tigana bara gana acha kaiga ende tora buige na jamaa nanga na kiense kwa ndakero na mayo ko tuli mangana mange asoma sianga kama jambo no ganda kwa radio kuna 102.0 totela ngato serukera yes simbi yamona sana so kusira pasa chinga chos na ande mo tingusu kama sawa asante mbio asante sana wakili utakuwa kwa wakili na wakili by the way na wakili na boigo ina bokari abakona abeki beki nyimba wana ayetene tari yegereye kwa ube arore inchera okay asante sana ndagete mara to moralionde
muragionde ogocha lakini ataracha abantu nambara bantebinga nabo bakubwaterana nere buya sana anko nambara bantebinga nabo bakubwaterana nere buya sana abantu bari ngayimore kayimore juarende oh yes. Tomwargani Kochi nere Joseph Nyagaga Mamokamu Wainaji Mokoko Wakayomo asante sana Kochi bige kozi ni kile mtu anikiao karabuna mmoja mwana akorebi abakristo babo bari banabakwa ninga boirebye Ebukiendo kisanga bintu sasa. Bona boyire. Morojira ari bata bari mutwa wange sana. Kiro morali digana atebe yenda mbako atingi babwa. Bwana asifiwe. Amen. Nikodo kwa Moral Solomon Onyonka. Kita barali bwana. Yes. Wakile. Eboya. Koyara to ko ro ma bingi ya na kya kara Boro ko Morali Emmanuel no mwana Julius. Bwana asifiwe. Amen. Somebody etangoro ko Dennis Omara. Ayo Lispa. Yes. Tato mawe trauma. Lispa. Morali Samuel Ouru. Biya mano. Yesu asifiwe. Amen. No Morali Santos yo. Mwaibura bari once. Bana tiko murali ya tanga no thank you to mani. Deke mai kaneli ochia ni kabisa. Ndio dos. Na mutanga suku. Asabona ngengere kyote te kore. Dos. Eto kyo bwate. Igura yaki. Deke mai giga barali bari ko ba beka ida. Bekara. Sawa. Ubujaya na ara ingwato morayo manena ukubachakiria. Bona uyo ninche bono ntebina. Yango wana kole bintu byao. Okay. Wako mwancho moteni bodo bochi kutako mulgo kumulekea tochi ase minyoro na inje Solomon Onyonka. Ukuza ngonyane basura ndege ime ede tuwe manyi aya tekire. Nigo mongi no ya manya le tuwe chanya banya kinyoro ba kinyoro kiaboro ko. Apo asa kunyara kwenda matanga kinza chiabo tuko era bwe kana go chigo sabe ndagera. Ayo sidika kole kana boroko Kisii County. Pablo, aiga kira tocha ni kumulengera aiga amonali. Nari aiga teke yole ke basa batanga ya bari ya tumok no yombo. Oyo kwe boka sasa jao tukona kwenda batanga sao jago sabenda gira. Yes. Nigo mongino ya male te tobo soku. Aboso monga kwanya ente ko bolekeriero elipanya lekoria omwako monye kolenda kalidiosi agakora. Ayo asindira kolekana kenyorora county ya Kisii. Omoga toyo bura mangete kaninganya le tsamanyara mongino evinyara. Asamo bura tekeriero mongino yo akakarasi la akarigiasi pi.
nigo mumroyo anyalire kubeke kafiu era bweka abwasanya tukimokia moro na gutena para na komiokia abantu ayo siniga koleka na nyacheki Nyamira County. Aha wana muna mangeto mugako yo sale kilo moto ose tunda pameno muno yo sale kilo kana kabara se para kubeke kafiu chinza is sana ibere chamara baba abuni kerapa tata jane sara na maneri timono moro sawa tekisiera abana bantawane baruepa ninga minyagati abasbati gocheze mesime abasabali tembuna araba kama koyono je para apa ntobakama minyoki bakamwe boko bitalweka kadabanga ta koyorangane ingkolipote redo buna ninjomoga kanyamaseko abana nababire nigo pale de tobo soku esibanya litoko kalera chimbunde ase chisiringia meronge tato ayo siniga kolekana boroko gomaiba kaunti ya Kisii ono una muwete kole kini goge ikane jawana kenyora basa bagna wabere wanya to mukai guruna sena paela parna kanya kurwan ra chisiringia meronge tato abasa bang tuanya to skanya ba ko ona bagna bang ke more tero boso ko sini ga se kenyur bago chukua moni ko wanya to ko ba te angane chisiringia meronge tato chiana buat Oleh kala kemoiran dia, aku coba mana tu nak cinggo bapa kau jana boso ya mana tu kemudian nak kini rus, aku sahaja tu ada nak jadi wakil ni kau penyala bukan nak cing tu mukli kita mukli, ini kalau buat dia tu sen kali dia guna, ninje ensedu. Abang kamu esibia, ni kau makan kau yang mana tu boso, aku asiasa retwa maje mana kau ini kawan orang orang mahu yang kau ada. Ayo sini kau lekana punya kau gak kau dia Kisii. Solomon Onyonka. Abang pernah coba dia mesti tadi punya kebetulan itu le, digomoro je bawa ke. Orang ini mungkin tinggal mau ya jadi pemohon. Biasa nama gua kalau mau gua mujia. Ya baradia apa? Dia baradia apa? Sibara sita. Na orang jangan yang betul baca kau bawa baradia orang kapis. Betul? Ini karena kau bahasa berani. Na ini mau gosiba. Akhirnya mau tak kau buka. Mau punya gosiba betul? Nara batik dari beri isko mau gosiba ini. Kalau mau tak kau kamu tiga tak. Aku main tu mana kerana nak utara. Kita aku dia kalau kata dia pas dia kalau nada aku gua betul? Nanti kita apa ada gosip nada juga ikhlas nado suki nado bulu. Umaro inata. Utara kalau mana utara mesti kata na tu mere kalau muyong mere kita rakinya kita kerana rata. Betul? Barang kelanda macam ni. Jadi memang ikan saya punya kata ni bumariba ke busi antara entah. Jadi misalnya orang mana ada sana. Ada yang kali saya mui na ada andai aku ada ke bus. Betul? Asal mereka berdebat main jengkol kacau sebenarnya aku pernah diumumkan wana untuk pensil FM. Guru ada semua cukup songgo yang kira yang guru aja. Ya semua guru orang ibadah tadi. Ada nak. Awak aku bawa kurang tu ketika dah. Ya. Okay. Ini asli diumumkan wana untuk pensil FM. Jengkol guru mereka mereka itu ciasem. Mereka nama guru awana yang mereka bawa mereka kabisa. Tinda itu nama sakiwane kerana orang orang kimberlinde kerana aku baca kiriya, aku baca kiri ngaki.
omwanji omuterere nakorere yasumururi bakumureke doti asengera cyangwa cyose bunyaga nago sabira doswendege milito tareme yagusine kingongo kiyetane nibite manyana ari atekire omne gumbo ngo tarane ndege nabuga umariba nabukira busingi mabaka natora na iro nari gukora jinsi nasama na maiya asama na maiya rotiko bagune dibuye ega moro tindi bunde ndo byabaga aba Kristo bekanisa ya umalike gotoka chensa ya honjari kisi kamuntini go banyara ko bakubana mo ko mayenga yumubasta Josephat yo yaro bekrana se kanisa iri gachakolo mwakali mulioka asanya ko baga ko bekinchiri no muntu bwate birengera bibigo kigo itagose ko kigeruse bo mawonyara ko bakaga chenchiri mulioka aina boni go kigwa chenyara ko bachigo tera matera mayamuno ke dimana ko mubako monene abate banyasanya ko baga ko bakonyiri banyari ko baga kuro mwako yega senchiri yo ikirano akegocha kende yonsi kirachi ko koreka na oranyasanya ko baga ko kinusioro aina boni umane chawe taseni kere yo buna joni yo yanyara ko baga ko sikisi mutuna bate mangambi yamuna barari ba banyara ko baga koreka asia tiburiare asanya ko baga ko teronga baise guru na chikonyara ko baga ko baga resodo banyari ko baga kunywa ego era ba korira asiri ndunge mono kigima yono chongo ini aso tendrege tasini kere yo buna na go borwo mwere kasumya bote abanga barari ba oni go barabe ni chumono ego era tasini kere yo buna ni tasini ke go sugumenchiri aina buniga nyara ko baga ko tai pasta Josephat yo yara nyara ko baga ko menta chinguru mono go sugumenchiri oika to nyara ko bato ko mubwa bilecha ingore potere radio bunege taseni ya chiringu manso butugina kujabe kemesa kuraiga se kanisa ya mariwe county ya Kisii inchen Joseph Nyagaka Asante sana Joseph Chinko bichingia oitabaitana kwenye timu yae. Okay, asante sana Joseph Nyagaka mane timu ye kose kilimako nyakomenta ga yo byatere muri bwe tochi iwa tugete kwale tomora lionde gaiga ase anyara kubaga ko bakwani batimye bidinge madira seba na kwekire buyara kire tikacha tewe igato mwariganisa masombo none stage nyara kuba gako ba kwanya karibu sana kwa machingo bichingia iya ndenge ngine kumara ndenge ndiko ya de mori ngisa kiri ya bonga ikiri ni kiu muda kwa jakari muda kwa ya abaga kibi julimbio omale kire ke matabi na wangina omo kunyara mambo yote kiri yato abagaka baketi kumanya abagina abagaka batikana kabatari kuchikanisa ngeko batari kuchikanisa okay oyo mo kumanya ngeko abagaka batari kuchikanisa ngeko abagaka batari kuchikanisa abangu nabangina omo Gawara tutainga imwa bagirende kanisa nawa musacha wote bana tigagende kanisa na bana ngeko abagaka batari kuchikanisa wakati ngai ngeko ka inuende kanisa tutigato tikalesiko ba bora kisiko tima je kibakonkia okay ubu sambo itonga litukelime mambye yemo banje kanisa baichure akabone gere bichuriye kuboka kiasara si ndio yes tunashukuru Mungu kuna moyo zake mwenye kabatebya ncheto masombo na murubiri kiko kwa okay thank you murubiri ruche kujagira tukule Jumatatu mpaka Ijumaa chisa kianda weekend ya moya moroba boigo bangana majia kuna mutambe kuna ngire mesa bangana majia muono mono chisa cheke maafi abana bokora no mubanye bakakabure magodi nyaga ya chinaki ngoria mugakanara kwa mugakanara wa pili ngime microphone mugere microphone mugaga chisimaili na kichikuru kuweke kusiyo mwaka chisimaili nege songo na kitokoro ka chisimaili nege kusiyo oko niengia
Omuntu kuora kinyona mainaye. Elimo. Ogo sasoka. Yaya. Ogo sasoka yaya. Ogo sasoka no mugongo wetani tiekerengo. Okuno ogo sasoka. Yani nekero montaji ni mwao kwa mugokera kwa mugenifanya. Ese no kororeka no. Ya iko Ono smile. Smile kwa kweli. Okay. Mo yo magete. O smile nge kusi. Mwaka yangares. This song. Okay, sawa. Mwaka hapa. Ndio kama na smile, sio? Toka tena kima ndo mwana ulia smile bia mo ulia smile bia. O smile. Ogo smile. Noko oko kana kunyengia mai. Oko kana kunyengia mai. Elitemo. Oko. Yaya. Apaka noko waka. Bakani. Mugaga. Waka, umetiko waka. Mugaga hotel ile Kenya ngalis. Aliye kona mwipo mwe. Kunyengia maino. Elitemo. Kunyengia maino. Na boyo. Kunyengia. Oko nyengia bado sana ngara maino hiyo. Usukuna kunyengia maino. Okay. Ngoja. Aralia. Olimwe. Gete kutose, mwayo sentike. Olia kumuganga kete kwa na muganga lakini na ratele kwa karangero ya ratele mara kwa ni mwe. Okay. Basi moro kipu na bawa tile jeno mugago mukor kabisa. Yes. Imiaka bona mbua teta manini na nana. Iko. Iya seke usi atokoroka chinkomoro. Mugaga koyo mungakire chinko. Okay, haraka tulipo. Ndio mwele. Usoma nini kuhusia sisi? Mugaga ndio mwele. Kuhusia terateka. Yes. Otaino ile saunya bakirimba kile saunya usiagire kiwono. Ikiningi. Iria twagasitire kirugo. Gatogo ciaro gatogo te. Abagaka bagaciaro kire babete chiko. Nabangina ingi bakeboi. Tono liria dore igaria. Atogo igaria mona ntu arenge chinyane. Gatogo bwana naiga. Basi oyo komekuze basi oyo. Owi bia. Aya tayo. Nande bae. Otaino ile saunya bakirimba kile saunya usiagire kiwono. Onde na man. Okay. Ngera Bishop udara ulijibu. Ilo rana kinapwa. Mwingine weke kumero rana kinapwa. Ngera pastor ulijibu. Na kinataka baiga. Otaino ile saunya bakirimba kile saunya usiagire kiwono. Otaino la saunya saunya otaino ile ngiri. Basi mwingine wala uzuri ulijibu. Okay, basta nilijibu yako. Lakini omuntu kuirulira murekire bya tuande. Murekire bya tuande. Kwa nini? Otaino ni sawa nyama kiimba kile sawa nyo siangire kero no basta kwa ndile ko mo ko ko ile msiangire. Moto kuirulira mwekire. Ekire bya tuande debe kesi. Pakanje. Mira, Lorenzo. Cara, vedi, Abraham, che queria? Ahora que Yuri ahí quiere. Tiene que como mucha presión. Okay. Nada baya. Ellos mueven. Otaino ni sawa nyama kilimba kile sawa nyo siangi kilo. Wewe kinata ba? Jengo kwa nani? Kidogo tu abana bari bari sikari ase kigari bakomorora kigari. Bareke kigari cyabagani kirana. Gora abantu bari gari era gari kwake neranye kibese kinyiye sana. Kigari cyese ko gari abana banyere kiranye. Kiro gora abantu bari gari. Okay.
vai into me. Okay, pastor the RD chimu bono ngene ni mo saro na goje ni bibi kutoso eko gari ndio bono kia wa yaba wa ura yes pastor ka pastor RD chimu okay Nuilumo vayeno ogatewa igoro yogo na gukura kurerwa ekere okona gukurerwa otari koigwa wese onye gukurerwa arakabererwa otari koigwa omoerio ye noje kuumera egentekebe bosomo ntomo bebo gwetania korwa soko kurera korwa koria yani asego keono no mo bebo gwetani bosomo bebo etani na bono saunya nero yukurero alafu kakera ukurero tatagiti koigwa ogotai ukoria ngoja kuumera egentekebe ekebe na ndekebe atanya ngo kwanyeka magera yae. Okay, ambassador Jimmy Wai. Gade usiri chimu neke era mtiki to anyore kusanyo. Usea. Okay, asante. Nero kwa diri chimu kwa tena kwa diri chimu wetu na atikana ala mwe. Okay. Sawi otaino ile sawnya. Sawnya no muga no muntu ikuru kusawnya. Otaino ile igari boterwa ainurwe aruzuwa sige tukiya bishi kumunyori kibe abantu bari mari kona gukwana bakomotebya utagwanje uti una pasta tika goteba utaguna pasta kuna kurandiga oteba tikatunjuri chimbu chito twasome wibirengo biri twasome kwa egere tunjuri chimbu cheito tobwatie igakona gutoindura ndonyora ibibe usimbu takusambuka tusikuikakanaka bakirimba abantu bari bari kona gukwana bono na bagocha kukira singito kwa chete kote ukanga kuigwera bono bakiriyaba nabo mu busiyano tebana bakirimba kire otendo isawnya bakirimba kire sawnya ekarasi yanyire obosianya noko nyorire nto sawnya osianyire keunu negente kebemono etane tikiri kwale gocha konyora umusiata chitara teba otari sawnya bakirimba kire sawnya osiangire keono irora mongina ngure bya Yesu ka muga kanari ko ko manne ko la muga kanari muga ko ya bichi yes irora muga sawnya asiaga keona ba imere ndio kuna nuke to masombu na ngiki ya teke ko kabe. Okay, ya ko makebe atado teri mo motimye bitingera kirene anya ndo benga kiele. Okay, no moro yangu bakunya nyansaro kuma banyandunga impurusi nyakioro na mutimi gitinge busubu ikubwa ariko cyane nyansaro no musubati ukumete bunyando musubati uri ngumunyakiya bono naryo litukelimo agana lipukuna kugandonya gusabagine ndagera zakari kira maboboge ndoteba kunya okuma tukakangina ekero ngina abusabu baye baralire kunya guturunya gusabe ndagera nari tukelimo umubiri ndakumugira ujure nge minamo tebetina nyansaro kuma bunyando nkurusi nyakiorone nyakiore no umurore ko kunyakiore nyansaro kuma bunyando nkurusi nyakiorone amutimige tinge yandi amubekere bitinge magoro okuno batabuna amokore nyangi yakari ariko bekuru bitinge ndonyoro buyikuwa kumino musachu yo ingina abo sabe ndage kaboteba nyansaro kuma bunyando nkurusi nyakiorone amutimige tinge usobo ikubwa re bucyane uri bucya butike kunya gusaba kindage ko munguru yo asante sana. Tete asombo ngokima marigani turaga chinko bikwanza turaga chinko right tete marigani oboge anyarako ba kabuto kwani karibu sana Ele ia comer água.
sana. Taki tumekuwa na mama enchara ya kulile sana. Kila mada ngaterera. Mawada ngaterera kana mawada enchara ya kulile sana. Zaka. Taki tumekuwa na mama enchara ya kulile sana. Enchara ya kulile sana. Anyway. Asaba history. Tumaze gusema majete umuntu mutangane ko umatu ni general wa kyagro. Mu maite muga ko ko. Yani muntu ntayo kora to matemu akari kusori. Mwa karibu. Kenya. Charles George. Very nice. Agro mwa ko chiko. By the way, Charles George napo naribra tu kwa na ngo bela ni go sabiri. Nika tinde kiruwe sesemo ya Kariako. Charles George nika kule kabate miaka 101. Ngoja tika ila somo kana kule singa ataki mbichi lero umutili kuno lero omwaka 2022. Oyo kabeire omwanto mijere romutanga ni mwezi ya Kenya sa Charles George iga kwende na ida gatide kwa chisa ibere chioka. Actually nika kwa eke mambiga by saile iga mobro yo sandi mobere libu. Tokote vapore? Tokote vapore? Okay. Mufado o singa ekewe kama mjata mese. Kigatama no mwewe kewa. Lakini oyo tigarete no mwana na kewa. Kiko kimanyate? Piagero le. Ekewa kigatama. Omwewe kewa era atama. Omwene kewa na rotigarete lakini ekewa no mwewe kewa kuli kubale barato umajete mangarai umajete mangarai mwana mangarai ni mai njoo na dai eginge korati mwako na nafuza kwa bishop Nama ngana ko election na ndo kura to kutuwa kurase yawe nyuma tote ndo mugano kiwi mugano ina century violeta kwa higa kura iko mo bishop ya mo group aimoka akoresha ya party nakira ali na chama to once ya ile university mchama leo mwana aimoka nere kalete ke ukia iko mwaji oywa ile kora kende ya watu ndio ya mwana sawa Pegi tepat bishop pada yang kita makan aja, bawa ke cipu juga itu kulo, yang kuat jangan jatuh noleh. Kewa kita tapa, omoywe kewa kita tapa, omoyne kewa dari dia koro. Bishop, omong anu yuri role, otak itu kosong dulu sekarang. Ongkoi role, ongkoi role. Josephat ya, na levi suwoge, ere omurwege ewa enjino mo ewa montoyo mo awale pati de yuano nere mate kero monda kwa montoyo mo iwo nere kero montoyo mo nare ni go na minti yae wosera mano mondo liga ya ko biko ko yenga biya ye pati de e biya wa biko ko ono woge akaimukia kewa akaletero yao na kewa keira niyo kyali kegejo andi gyakara kira amenya matukama no nege siekewe keheru nkeyo no mwaewa tayo obetani ko bayeno egine bindo bibiro mo ndondenga yao kona kutara chinyomba cy'abantu mwenye na kaimuki mukubwa ya kinga chipati de ya mungo rubira ibaka mugole suti akamugole mukaya kamutayenga naye bono enche na kwaire kaibukia ira naye lende ona bugachala buguna kiri ukunare ko bamwanga yono muntu nande no morandi bunanje igora na bora nyore ninji Agora deixa comigo. Okay.
Asante sana. Cheko kule bisomboge. Omoge bogoge. Omoge bogoge. Kobara tera mangana yense. Amangana yugulu na mangana yense bai ko ina kona kwa twiga. Na bara tera mangana yebiro. Muna ina tedrista kimni chiara ro tino jojo kule na kile kwa asa dimu. Na bara tera mangana ko liru tukina kwa ile kwa. Tima ndiko somo manje tenga ngombe dabe korota. Buno korota nayo ora roto kwane. Mulora roto tare no nyumba. Mugako yo mai tuko tinyo kubuli banga. Kikiaga mwito muka. Akatema ni mona rotete. Ngaenda ngemo kimu ko jokoni kamo beta mona panga mukura ni baliyo. Igubuno ora roto ito musacho. Mulora roto ito murukyo. Ngo bere ron korote. Bale ngaba taka mangana ya koduru butkira kwane ko. Itu ko kiaga wa. Jumatatu. Mwaka chiko. Asante sana. Leo somboge omoge boboge dai boga bochimboy amangana yedino amangana yedisi aya ko kutukira kwa nekimo epi ne mapigia engana ngenya maseseni Saturdays ama na mangana news. Sawa sawa. Ono moko mwaka chiko. Eka kadena. Saka kadena mwaka chiko bibia. Okay. Mwaka chiko bibia. Ranga geraka ko wata ibugari ko karabia ani kora magre chiwe tara okay ono dete monganjere asinche bani pigima bara tara mageni amaneneri tuke gari yare ni fakti gari mageni abageni mara tara bakwani ala fungo ngira ne yare ni bana bara tara mageni bara tara baigo agera tokore koruga igasinche chinsa muhero to ko marigani style abageni ame to ko marigani style obona tora ani gara iga mama tora mageni to ko marigani igara biya kai for Arigania Mr. and Mrs. John Ogoy, our radio manager. Karibu sana. Kwanza happy new year by the way. Happy New Year. Wonderful. Happy New Year. Happy 2022. Abantu bagai gabunya. Umariba ngabakwani ngambi yokore mwezi. Nanya kuita. Bari ngabako tema naija. Bari ngabako tema nanya kuikaga. Oh, all right. Kabera beneke nanya kuika. Ono nanya kuika ikiagera. Kana igitega na ingega. Ono na ikirega. Ndarachi kukua na mami ndagete komwa umwanchoneri bagakwane egera ntigere nkwane mabeke musige go takia bekenge bakagiteka igakwane kejamanye ndano
Habari za jioni. Kwa majina ni Mori Mrs. Mawia. Kwa nadhani nimemalizia hapo ama nina nyingine ya kusema? Sidhani nina nyingine la kusema. Ni asante sana kwa kutukaribisha na asante. Eke kusita kota ukimanya. Inkoro ku John Mawia Ogoi. Lakini abange mumanye temo John Ogoi. Igo Ogoi ta. Neta akoro kweli talia ta. Akoro kweli talia mo. Now this is Mrs. Me, a Mr. Me. Igo. Thank you very much. Aso kutualigania. Bishop, the family yao. We are wonderfully, you are wonderful people. Thank you. Atuata ya banga natomera nyumbate konyarikana. Natonya kuingweli yohieri. Igato uchiche. Yes. Wango iga wakore nyangi. Nyangi yarenge nene. In Jesus' name. Kero na aegwa officially. Njetinge de morango mae. Na chete tukaturuchi suguli, tukaturuchi mboli, na tukaturuchi na chios tukakoraki. Oyo na matokeo. Wonderful. Igongo basegi tabari mwezi moko ende nchire itokoraki. Toge na kuna kitu moko turangi kwa niko nini. Yes. Thank you very much. Radio Vuna family, thank you very much. Happy New Year Radio Vuna. Baba nyetingango chanalenga barandora. Mbona bando lili moja wa mungwani. Ubuna. Nyagaka. Wako. Ogoki Nyagaka is happy. Na wamente Robogani. Samuel Mose, thank you very much. Our wakili, thank you. Shinyo Joseph Shinyo. Ashley Ngayare, happy New Year. Na Manda Bage. Oh, thank you, thank you. We're making the event a so colorful kuruka. Ikiagare na ibu kuruka na manyanga wikatogende. Kero tuwali kwenye kuyariga nyonde ya buti katogende. Mama te yo bishop nani ga yanda ke to ndomo. So bishop ye huyu. Zakari huyu Zakari. Najua wengine amekutana na wao katika afisi za Radio Vuna. Thank you very much. Na hata igamba ujumbe yumwa kumenya. Kero nyasari kutungense na manyite ngangu kutungana. Na ande kero gwetero bokom uliyo gutungete na maite gwetera ki gwetero bokom. Yento kiyo gisaine. Korusio moyo. There is nothing that is enough to make you kill yourself. Yento kiyo gisaine goito mongino goikakwe goito mwano goikakwe. There is nothing gisaine korwanyo muntu ndeba komo gukura maino korwanyo muntu ndeba komo iteria manyinga. There is nothing gisaine obole wogo na ye kwa bonyore to na ande no koraki eko solideri asoire kaga busi eto korwanere ndemero takorwanere ngana ya nyasaye ndiko konye wanere ngana yawo ama mama biara uchesa basubatu kuna mukonya ko bayire kiara basubatu kuarete ko semba ko chenche chinga cheito kwa bayire biara igo bakabarasire kota ko batika na baru ko semba barengane abana bamurabande bangire kunyombe kiara bagochukolire mama mamu mwabane bakumia baomo yegara bare ateki babe bantu abatata baito tuancheira abana baito kunywa tuatigire gastua yetu kunomba baka you are the priest of the family ayenayo ile jukumu kenya sae kuna ile komuga igagocha kukuburi icho lili kana kwenda kaidi koreteki ogocha kata bana wako kwa kichwanga mada you have that responsibility kero ko baleta sensei nkero kwa tebeti ya sae ngana inchense semi kento keyo nya sabu atete igagochimaya ebintu byose abikoreteki abigwato kitego chimoto ege tongwa ndakokora say a prayer na byose nakoreki
Yosi akuga tukagoche suri. Oji ubwate gari kuyamono. Ekiagera ye gari yao ninki. Na maguru. Nyasaka moe gari. Nyasaka kusisini na maguru. Nyasaka moe nyomba yeri gena. Agatoe nyomba y'ubunyansi. Twansi tubwete kinyomba. Ukubeke jeans, ukubeke ronye material. Twansi tubwete yanga. Kita da kubote in this coming year. Twansi to seniri in Jesus name. So we to Dios nyasao birunde boche story. Let us believe. Tika tuwege nenga nyasao koleki. Obitoi. Na andekera bitoire. Ukimwangira mtu obitwa. Ndoko bitwa. Nchena nchire ngo mwako yongo sisi ni kunde. Nchena nchire ngo mwako nyasao binge ile beyonce. Nchena nchire ngo mwako yo radio kuna matara tore ne chindege. Nchire ngo mwako yo radio kuna ngo gocha na pigi ne chigari to gocha. Aye kitia komere ko mu. Indikira ya ko. Kera kuwa chitantu abwate kamera. Italia kamera. Kera kuwa chitantu metambe ya iko chana lero mwiwa. You see? Ndo nyasa tatu susere. Ayenki akolinete. Ayenki akolinete. Believe in God, let him praise. Let praise be to God. Ngeto kende abamse diobona. Eto le passionate. Eto tagete go change amagima yabantu wetra airwaves. Asembeo. A message nyasaye akwa abantu baye. Mbali bataye kere asogutara na buchaba kaga. Lakini asebalika ebako yanyora mwetera radio vuna. That is the message you want to preach this year. Abantu banyasai banyore lingana mwetera radio vuna. 2. Abantu banyasai bachire nchie amagimaro mwetere message yeba konyora. Asomi uguro yokure mopia. Na nebalime waoni banyore sawa garaki. Bakonyore besa kuru. We self-depend. Tutegemea abantu bandi. That is the message we want to preach this year. Ukiangalia toira Mungu, toira chungu cha maboko na nyasao ugato kilibionse siwoche story. Iko kera mko ngai yango tabango mwako yo. Tigato sisi tuwekinga. Tiga nyasaye apo inyore muna inyorete omwana mosintomo. Omocho koro Saulo, olekoro kuna ki. Olekoro kuna Mephibosheth. Daudi kera alenge sekoro boga bole primonga ngotiga ile se nyomba yangu ya Saulo elinde nyare ko ngoro kiubuya talibo akanyora ngotiga lete Mephibosheth akagere tena montona tiga Mephibosheth was given na konyege sekero kivu niko nyasaye tiga ko inyora ine familia yao pero tuko chako mwakoyo tiga to kole kubwatera kuna bono tuwa chakiriga. Let's walk towards partnership and towards praising our God in Jesus' name. Tigatomberane asembeo onogo chaka turumuro liyo okurukunga obuamate asechinka cheito rilode itoko yoleta 2022 kero nakuwa na iguru yechi amate na amanyazi ngokuna nongo chikotano kinga egere nkiera bagaka 2 tumberane aseto barikiwe sabato kera Ijumaa twa iguru bejumeyo asechira yabene nebipindi binde bya ebingeza kali ngokole ba. Asante sana. Nyasai kilawa sisi. Asante sana chiko mchingia ape manager John Ogoy, Mr. and Mrs. Mauya. Okay? Karibu sana. We wish you the best. Congratulations. Nane kike. Abangi nane kike. Bagomba. Nane kike. Okay, bona watakete mo change program sinini kingo chwa pastor iwaga akirende ngari gani our friends igaiga anyara ko babago to kwani garagira ni konde iga ase pastor katogo chikokora this a friend of ours Tabitha kindly what mention coming?
God. Kika ya kwanuru nguru kutabita moranga inga na cheki mwanafunzi pale Nairobi, finalist, statistician. Above all, I am born again with no regrets at all. 99 moteri huwa matera yuko abudu. I am a worshiper. Mbarikiwe sana, tumefurahia kuwa hapa. Nimefurahia kuwa hapa na Mungu awabariki na kazidi kuwatendea. Amen. Asante sana, makofi kwake. Asante sana. Unega nchire ngari gani Mr. and the Mrs. Obed. Karibu. Ega ndio mna viko bareta. Haya, basta ngani ndio moto ni machire. Aiwa na kila mmoja pia. Unamechelewa baada ya hilo. Guys. Bwana wajua. Oh yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahia tena kurudi tena. Yaani na gokiri na ndemwera na inde. Fani sikwamboka. Obedi. Chena mwane toka saini kunya kwa wori na mwachete. Mbaye mwenye deswati gerete. Eno mbaye manyete. Na inkasune kaiterio wone nyacheki. Ya cheki bo arone kenyo kekoro kini chibo abana nimwata magana bere ngwana da abana bari kisu ningashite abana nyore ndo mwari mukuru nyomba nande kabo mwari mwe kanisa tarimo abana kegoriye ketogo kina bono ese abere ndomono nande ndomono tanyare kwerese igwera abaigori baino na bagote abanga machinga riko pia gote abanga igwera abaigori baino nari mora koreki na boyo una abaigori bate abana abaigori agata abana banane bakwane ndomono nimbwate riko ni bokwana na mwatata pia mwatata na tanyare koreki kwenye sika kitore mwatata ya tudio gotwaro goturubanu ngabande story Facebook abande story gosekai na arore ingana itarango kiase kanisa sabu boli byabona byo baraki bibokina abana bamizo nimbanje tari nata ko basomera lakini nze ko bakwane ranga twara beka kando kisimi kera tore mwatata na to kunyara kwa nyasaya masikani kera nyasaya kera pasa au baraki abo tokwanira nande naro ro kuturano wakemba manyete abayibodi gendanka mukwane na abana bayino nande ringana rinde na kwana rira bagechi lakini munyare ko nyabera mwatata to kwane ke obo dress kwa abana kwa bero ko bengaisa dema mukwane na abana bayino kibago cha mwatata nyare ko sikwa ekena kige tanga nare ka sana monte yo bajara kite yeze kinya pare gyangechi boge kwana tiba sako soka baki murambo yo gachiko kwa ya gachimbeana noni cho bwana ni mbwata lakini ngomo bwana nenda kama kaendeka karenka na bako beka munabariki atagete lakini kongo cha mwatata maeneze nyomba ekoritiki ese siri na kitema kwa nyara gosikanya sai na nya nyara kwa wale na matuko na basabi asante sana nya nyara kwa basini na ndo mwako tunyara kwa makorera kwa chakwa sai wakoreti kwa bele nani kwa chanio mwe na ande nyasanya alikuwa ametara matukoni. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mcheko Robin, Charles.
tara amanya sendo buya kana komanyara Krista gari usione komanyara muru nyacheki nyambia nirukia manyara. So hapo ndo nimezaliwa, hapo ndo nimekulia. Na okire we're na Omari Full Gospel for the third time. Mara mbili ndio ya watu tunachirega. Na okire na nilipoalikwa kuja mahali hapa nikasema lazima ifike. Ngombe yana sisi tumetukaribisha vizuri na ndio tuwaseni. Father Bishop Biemono is a good man. Is a good man. Ngombe za for free. Yaani kwa sababu anaaka Mungu ana is a good man. Mwagale chini. Tubuate chinga ndo chibweke na Bishop asoma Tanzania Arusha ngasoma Dar es Salaam. Ngakita sini nchio komenya minetega anya nakeka rari kunari. Ngita kindu tola baile tua usaigo. Wale watu ni wakarimu sana na ni watoaji sana. Ngakita pastor waile every mo pastor yo mama alipesa Italia last year kalitoa kwate kambi. In fact ya kusidi bikoro ta ngata akao mwana olekoro entakana. Akaruhusi bikoro to akaruhusi tena akaruhusi akamwa ngarra ni jambo liligusa sana. Na akokire kobera aga umariba. You are great people, nisabase. Radio Vuna niwashukuru sana. Manager no arenga and no aroma the people karo sigano. These are good people. Kena sahaba sini ko garabade turacha korani reisigo. Na sahaba sini na mo ganda kolega asiyo mo para. Ingana leo mwari na ndakatero. Ni de nominated as a chairman producer. Busi Gospel Music Awards gatere ni bunango na bubara ba abatenderia batana mbani ya court ongakera mole kura ndero bago siega gongo sabanda mo ngakere kura record ya 2011 tiru gara samodara ngakera igomora ndende ga paka marawa ngakera mole kura bas wana bwate simbate kubo ngakere kura record ya 2011 oko estoma 24140 tindiwe garansa ni muri mwaga ko igoma mwanche ndende ya maambi nitashukuru pia. So record ya 2011 oko tomago 24140 oko ngakere kura and you can vote as many times as you can. Ingana leo mwana na tabaneni monto ya mabole tiga. Are you accessible? Kama mtafanya labda uwe ikera. Wose owega kwa ukora nda nada lemo bari nyala uwe ikera. Gangiro le. Are you accessible? Ama mtoko ikera bare. Usayo ora atambe mono, mando wale koraki. Bari uwe ikera. Akamana ukora kutabaiga. Ishi vizuri na watu. Kwa sababu watu ndio mashahidi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ishi vizuri na watu. Kwa sababu watu ndio mashahidi wa Mungu. Mungu akitaka kukubariki lazima apitie kwa watu. Nyasaye sisi ndio paka hapo sisi. Nyasaye anagere yoyo paka amora gere. So nimeshukuru kwa sababu sisi happy new year 2022 and may this year bring salvation into your lives. Asante sana. Makofi kwake. Asante sana Mr. and Mrs. Obedi for honoring this invite. Jende tembakire kuyemono sana. Aba Kristo baje ya full jabo mari wa full gospel asingencho yomo ikira nyumoro bibiri bomodina. Babere yiga koru wagakiete kinza ikubine amachiamambya twariganira buya uyo bada nice time twakorere omorobero oyo ikeranire boronge ibintu byo ko bakira ngambo kemono
ande biyamana singincho yogo bwatira nuko tipo yatemani mo kwana singincha mange twakwanire igangarika ni pastor Gaiga. Pastor karibu sana ngira banotonde asensembe ko bwati baka mwachi kwa bilende. Asante sana. Okay. Asante sana pia Zak. Biyomono ase kirege to kire kwanya ndego kora. Ambu yomono asobu yabwanya sai kwa bere bore yao wekatu akolirega. Kwanza ntaranya ndromono ikebungongere Gaiga. Ya sirega segete mata ndere no mo managing director to kanyolile. Okarati rotanda kora raisiko wasebo tagole nyumba kebungokia ono kire Gaiga. Ntagete ngentokere tugana tabakora igo narengere biga ntagete kora kwanza sana monayo wango sana ini ntara kora ekyo tete kwanza mwanzoni ndani yomono azile mbona yomono sana manager ya sana mokoyo ane ase okoro le toshega yono sana Zak seni jowanja kora moyo gore yamono mwenzi abale monega is Levis then Yusuf uko Thomas ubona Joseph Barare na Ashiri mwenzi obuyabo mwana nabobe asama maimo no botambe andenya sawo into abakolera maya kero ko ngani kwenu Yasaye anyorana na koroko asobu yano wana nabobe asiri taria Yesu Kristo. Manager jekana na ukaribisha ndio sasa kirabu kigeto na Beatrice ona ya karibu ingore na egento kende momo cha gotwera abageni emesi mugende ndo natayo emesi na kienge ndo goli raisi momo cha ko batwera igani nde na abantu banega ndo otora mwego agara no kumwe yongoni agara mo kumwe ya nekendo akula ninga ebintu mbiriskali nda tole ndaiga to sabe asenje abirobyo bigana na kolegas inakuja na kupata nafasi. Kwa hiyo abanda inada ile kubwa omwamulire ya bantu please toletere bintu taliye byo taliye ke mubugoleti biro please ka mwaka huu tunasherehekea. Mwanga Jackson Flora. Ibinte viro biga vile ekwata. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Kuna furaha asubuhi ya leo ama mchana wa leo? Hallelujah. Nina furaha mchana wa leo
tumeonana sisi zote, na asante kwa Mungu kwa sababu ametufukisha kutoka mwaka uliopita hadi mwaka huu. Bwana wetu asifiwe. Shauri mwaka uliopita ulikuwa na challenges, lakini kwa sasa tunaomba Mungu ataenda kutushikilia, atusaidie magonjwa ishindwe, tupate kile tunachotaka vile tulihubiriwa hapa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ndio furaha yangu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Hata nilikuwa nasikianga njaa nikikuja church, lakini leo ni maji tu nimekunywa. Sasa bado nasikia tu nashiba. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema, anatupenda wakati wote. Amjainiona of late. Nilikuwa naenda kanisa hiyo ingine ya Desemba. Lakini tukaongea tu na mzee, nikamwambia vile sijaenda kanisa letu huku nyumbani penye nimezaliwa, lazima tuweke mkono pamoja na yeye, tulete present kwa Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nawapenda nyinyi nyote. Asante sana. Iga utore na okay. Umuungano ya mwanaro taya, wacha kwenda chini. Godwin, kuja. Kuja. Rudi hapa. Mtu amlete hapa. Okay. Alex, ando mora. Tayo kwa nega. Otorega family tonere. Oyonero musacha. Oyonero mukum. Abana baito no barega. Ngagerete moyo moto ya timati sana. Lakini nende no montoga ono tingo ba ile tawa kwane tingo ba mai ki bakwane ni tsali hapo ake kanisa morabo mama yete tanya yete ko soranga wana ko kore yete to ko rase ni jo kwa chawo igawe kwa ne weka kio ndo wana ya kwana. God is good and all the time. Barikiwe sana, tumefurahia kuvuka mwaka mpya wa baraka na tunatumaini more blessings. Mungu awabariki sana. I'm Shilon Fahari, the firstborn of the family. Praise God. Praise God again. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Sibira Oyaro. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Naitwa Burhani Oyaro, mtoto wa Bishop na huyu mama. Nimefurahi kuwa hapa leo. Today kuja hapa kwa time mingi sisi most of all tumekuwa shule, alafu tunaenda ile church nyingine ambapo tawe iko karibu. Tunapenda church, na pia tunapenda kuja hapa tuone hapa wenzetu, na pia vile tunaanza mwaka mpya tunafurahi kuona nyinyi nyote, na pia tunafurahi kuona church imejaa. Amen. Huyu mtoto ndio lasiboni wetu, anaitwa Godwin Specially Pingwa. Okay. Ninashukuru sana. Sabea ngoja msiende. Rudi huko. Mugako Jackson gwasawale asengi mjoye biregwa bato moderete ase kanisa monene abaseseni no monene asini bitebye kerebe ko remeremo ase nyumba ya Nyasaye. Ndugu zangu wapenzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, siku ya leo ni siku ya furaha tu. Hawa ukiwaangalia hivi matendo yao
ndiyo yanafanya hao matendo yao mazuri kwa Mwenyezi Mungu, maana vitu vyao hufanya kazi ya Mungu. Sababu hiyo katika familia hii hakika mara kwa mara tunapokea kitu katika nyumba ya Mungu, katika RCA na Full Gospel yetu kutoka kwa huyu mama. Huyu ni mtoto, maana huyu ni mtoto wangu. Hawa ni wajukuu wangu. Ninafurahia kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba baraka tena za mwaka huu siwakalie milele na milele. Nataka mahali ulipo sasa, naomba usimame katika jina la Yesu Kristo. Tunyoshe mikono yetu kuja hapa, mikono yenye baraka kubwa kubwa, baraka nono. Nataka kuomba leo, huyu ndiye bishop wetu wa district yetu ya Kisii Full Gospel Churches of Kenya, na hatabakia hapa, hataendelea. Ni mwalimu wangu, tena napenda kazi ya Mungu, anapenda watu wote. Katika nyumba yake mkubwa kuna vitabu vya Mungu vingi. Nataka anasoma maneno mengi ya Mungu. Sasa tunataka kuwabariki, maana wametuletea viti kanisani. Tunataka kuomba sasa. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa baraka, Mungu ambaye unabariki, Mungu ambaye ujuaye, Mungu ambaye unainua maisha ya bishop, nyumba yake, mke wake, watoto wake, kazi yao, maisha yao, kuishi kwao. Mola Mungu wa Abraham, Mungu mwenye baraka, tunanyoosha mikono siku ya leo, tarehe 2, mwaka mpya, wiki mpya, masaa mapya. Baraka zetu tunanyosha kwao, wabariki katika jina la Yesu Kristo. Bariki kazi ya bishop katika jina la Yesu Kristo. Hata kazi yao ya biashara uibariki, uinue. Uwa askari katika mtu wao, nyumba yao, biashara zao, mifuko yao, maisha yao, mwenendo wao. Uwabariki. Tunaachilia baraka sasa, tunaachilia baraka kwao sasa, kwa watoto wao. Watoto wanaposoma, Bwana uwainue, uwasaidie. Wageni wetu wote, maana wametuletea baraka, uwabariki, uwainue. Haya, sisi sote tumeachilia baraka kwao, na wamezipenda, wamezipokea katika jina safi la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Thank you very much. Amen. Amen. Umuntu utayo gaiga skora isikagenda naitwa Fadhili ako kulenji. Naomba tusimame, tuweke wimbo, tuimbe, tutoe sadaka katika jina la Yesu. Tulikuwa tumeenda sana, hivyo sasa tutoe sadaka zetu hapa mbele katika jina la Yesu Kristo. Tusimame wote.